muntina namite ho zo si limna kahin nei kinun tu ni kho olla ni simthum sangni le somnia lia din jong kuki time sa kun tu su la khom chum chum ho anangai ki taw hiti Committee on Tribal Unity kutua kun tu phun ki mudung zuya tu ni kho hi asom na ko channa Remembrance Day so pingai cheng tu chungkala kun hin kho chima sa monlim ho geldo jingna le lainat pina kanguya anaki mangji chu tu chunga hi cycle muna mandinga tu phun anum to kilona mi pi atam thei pena lachi dingin tipna jong a hin neu na hi aji chu mi pi to sei khom ding jong au mi na hi hitol hona chu tu ni khole gari teilo adang sumkolveina bazal chule school jo se jong shut down hiding a hi alangkhat in ke eso cycula kunin jong tu ni khwa kin ki man ding to ki sein mi pi ten azui ding thu phun a hin nei kinun hi chu hi le kailhang school le office ho jo si khading in thu phun a hin nei ki ru na hi Kuki in pia kuna root project chung changa het sa na thu phun achi sa August ni sim som ni le ku sang ni le som ni le thum ni khwa Kuki in pi Manipur kim le aba kai kelai khom na joint meeting resolution number 1 dung zuya Manipur pamlama Kuki te chengin lasi in kama pat 5% tu khom dinga tipna le nge na ahung ki nei dung zuya muntina Kuki cha ten tom ngai ta hin tu jingzalun kim thalengin ki pathu ahung ki phongi nahi chubanin in pi lampi ti chu root project ding ahung ki gunna changwal he hanlang kiloi khomna a hi lole in pi mina tu chana panhin la ho zo se chunga ki pathu avelin ahung ki sei ki nahi mabana jong hichi in pi lampi ti chu road project hi alol hin te na dinga panela jom chi ding ovin jong ikiti movie in pi lampi ke bui pi lai ta hi to kelhanin 5% ki dong hi gelbanga ahung lu lo ta jin thasia income apat 5% idon khom pau hi in pi road project ki chai ka hi lo le don ki dinga tip na le nge na ahung ki nei kit ka Manipur pama ko ki ten Manipur meite ko ki gala dinga anadon jingo 5% of monthly income chu to apat idon ta loading ovin het sa na ahung ki ni jinahi Leimakhong Area Protection Committee akun lengmei hon zolenala video social media asu thangova Leimakhong chingmanga ainuwa thilgudana ngo anadi lo ta anei ho Leimakhong Area Protection Committee in hilchi na ahin nei diwa thupun bol khum Leimakhonga lengmei ho in umzosi Indian Army in event tu bahin hinla thil akiguyen tiule ipidinga police station a FIR bolova media a kokite na sumin siruham in nei hon kon na inu dal hawena tiwa thilman jia ei king oham Leimakhonga hi za chum ki cheng khomahin aphot chit na umlowa kokite king ohi in nei hon agel diu chu itidana me sangni le somni le thumapat tu chena lengmei ho in ki haloham na inu abit le bit lo ke ho ki na hi poi aphot chit na umlowa kokite thilsi bola hongking ohi avela na hin bol ki lo diwahi itihama aphat cha Leimakhong Area Protection Committee koma ngaidam na hin thum lo le in nei ho a hi lo le azo sei ho dandung zuya he na ki nei ding hi tin LPC chun thuphun an nei khumuna hi igal nei u hi mi sum tung hol na ding le in chen ki sim na ding be hi do kha di huitam langkhana noi sita ei ki chojingo alangkhana zole nala ei ki ngo ei ki phin jinga hin o that in ki tham le mi za jong ki chang dinga hin to hi mi noi sin ta khana ki phat khat chu hiding dan hi tai or Kuki zo intellectual council akuna litan le okulampia supi hon milong ho akuna avel vela engbol na le chombol na anato jing nawa kun thuphun hin neu achisa November thasung chun tamta ve kokite litana pat okhurura lamla ho chunga muda na le engbol na thilkyu yaingang popi muna tamve hitabong na to anachil ha piun chule chasar hotel lo lai jong JCB mangin anusiu nahi hitabong ki engbol na le kinoi sin na to ban jamin jani khojong chun phaimul khumi te thille lo enchang sago ne theile adang dang ho zo si chu anala pi ki ru nahi heji chun or Kuki zo intellectual counseling okhule kamjonga CSO lam kai
church leaders le government langa aki sei pi hon phatia avet chilowa tu le to gal ni ko ki te hi ngailu na le khotu na anei diwin nge na anane yo na hi milong ho hin atam naw alhom naw thu lovin na sata in ei noi sil he tawe na hi a hin gel do thei chu a chi sani khwa milong ho le cha sa na gam thua ki buin ho je ajong hi to bonga hi engbol na le noi sin na to bola phin do adal do ding atiu ham lungel khatwang asunga deum lo khada ki ku na anei tawe ti hi head over milong ho tam na la ho ikichi theu ngai le hetai kiging man lovin gal e ki bol khom jingun hi chi ho hi ki hil nan niutin muntina hei cha koi taw hiti kolgam tu su ana sei kino hiti kolgam sunga junta regime do dal kiloi khom na la akhat CNA ti chu Chin National Army le akiloi pi hon junta te pansat na munli anala ki tawina hi Chinland Council akun thupun ki mu cha hi le Chinland government in offensive operation Jericho ti min put sain CNA le akiloi pi hon achi sa hapta chun state capital Hakka le Thanlang ke ka timit plena junta te busana outpost li chu anato pha tawina hi Council to punin aseina achun CNA le akiloi pi ho chun achi sa Saturday ni kho 9:30 am chun state capital Hakka kom timit plena rawajung outpost achun na sata inge kaptu na anomin hichia chun junta sipei 222 Infantry Battalion Commander Pazaunan sipei somla thumin hinkho anachanun chule somla ko zen ahingin anamanun chule mancha tampi jong anala utolonin amun chu CNA hon anato phatawina hi Chinland Council to punin asei bena achun chuchini khuma ma chun akinei pi junta outpost khat jong anano khum kidon junta sipei mi tampi amachangun chule mancha izat hamjong anala do kidon hi heading khachu tule tua hi timit plin muna hi junta te outpost ni umna laya hin hijizong hi ahin ban la be diu ta sanalin ta omina hi hechilai mun chin sepei hon anala anaw to kimana analai son asei na wachun hichimun hi mun poimo ta khat chu hi aji chu hechilai mun akun junta ten awai pu na laiu hakha mun jong ano khum theu chule junta te akun thalang lama supply le reinforcement jong akha tan thei naw mun a hi ati tu le tua timit plin lama Chinland Council sepei te ahung tha tu to kilhonin Chin Brotherhood Alliance hon junta te tha na langlama falam township le salama mindet mun ho chu attack an ball kit ngalun hitol hon chun junta sepei hon tolama alona ji a hello pharun wanlanga korin mindet muna Chin Defense Force ho chu air strike an ball khumuna hi jani khwa CDF mindet a ho akun thupun kimun aseina achun Infantry Battalion 274 Mindet Township le Infantry Battalion 268 Falamun hi junta te thanei na akun ki chamthat sa ding a hi tin kitip na anneu na hi kumsang ni le som ni le khana junta ten namphua thanei na ahin la ni khowa patin ethnic arm group chum adia Chin Resistance Group Chin National Front Arm Wing CNA hon Chin Sina kun taung som la khat jen junta te akun anla don chule Arakan Army hon paletwa le Rakhine State hanglam boldera sumi taung ho chu anato pha tawina hi hilaya kuna tu manipula ku kite din mun neu cha ega asil do thiu chu galkap kiti hi galmi na apoi mo lai lu masana chule kithu khoma amun muna no khum ding hi machal na hi dan mu thei hi nahi tu ni khwa dinga ko ki time sa kuna thusu la khom chum ho namite het thei dinga chomlam ta hin sim do thiu hi chan chu hitan ti